أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه الله أكبر. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Yad'u min dunillahi babiza noma bakhonza ngaphandle kuka Allah lokho okungakwazi ukubazwisa buhlungu noma lokho okungakwazi ukubasiza ngalutho. Abantu bakhonza izinto ezingakhoni kubazwisa buhlungu kodwa emqondweni yabo elimele bacabanga ukuthi lento lezi ziyakhona ukubazwisa ubuhlungu. Wala yanfa'u, lezi zinto lezi azikhoni kubenzela lutho kodwa emqondweni wabo bacabanga ukuthi ziyakhona ukubenzela utho. Ake ngikhulume ke ngalabantu laba abakhonza amadlozi kakhulu nabakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wabo. 1, labo nkulunkulu benu enibakhonzayo ayikho into abayidalile. 2, labo nkulunkulu benu enibakhonzayo ayikho into abakhona ukunenzela yona enhle, ayikho into abakhona ukunenzela yona embi. Kodwa nina ngoba nilimele izingqondo, uSathane unenza ukuthi nicabange kanjalo. Awulalele kulalelisise. Uma ngabe umfowethu noma udadewethu ephangalala ndawana thize ko N3, ko N2, ko M1, ko N12 noma kukuphi la aphangalalela khona, bese wena uba nephupho lokuthi lo muntu lo ufuna ukulandwa, akaphumule kahle, so kufanele niyomlanda, wena umbona ephusheni. Njengoba engabuyile ekhaya efuna ukulandwa, ukuthole kanjani wena la uhlala khona ukuthi azofika kuwe ngephupho? Ngoba ufika kuwe ngephupho ukwakho noma ukini, noma ula usebenza khona, noma usehostela, noma ukuphi la ukhona. Uyithole kanjani leyo ndawo leyo aze kuwe ngephupho kanti yena akalazi ikhaya, ulahlekile, ulahliwe, ufuna ukuzolandwa? Vuka Taki, vuka mntu omnyama. Ayikho leyo nto leyo, umoya omubi ozenza umuntu wakini ongasekho. 2, uma ngabe wena usuzile-ke wazomlanda ngalelo hlahla lelo, njengoba ukhuluma nalelo hlahla lelo, uhlukile yini kwisidakwa esiphethe ibhodlela lebhiya esikhuluma nebhodlela le-Black Label? Ngoba njengoba lo muntu lo ekhuluma nebhodlela alimuzwa, njengoba wena ukhuluma nalesihlahla sikhiwe uwe la osikhe khona, asikuzwa. Kodwa wena mawuzikhohlisa noma ukhohlisa labo ohamba nabo uthi ukhuluma nomuntu ongasekho. Unabuphi ubufakazi ukuthi ngempela ukhuluma nomuntu ongasekho ene lo muntu okhuluma naye uyakuzwa ene la umsusa khona usukile? Ngoba usukuyidlalela amadimoni nje wena egameni labantu abangasekho. Ukuthi anifuni ukulalela, anifuni ukuzwa. Yingakho niyohlupheka nize niyongena emagodini, ngoba anifuni ukumamela, anifuni ukuzwa. Ake ngikutsheleke, ungithuke ugcine la uthanda khona, kodwa kusalayo iqiniso, lo hlala limile liyiqiniso.
umsamo. Le ndawo leni ibiza ngomsamo ngesilungu kuthiwa yi-altar. Leyo ndawo leyo wena oyibiza ngomsamo othi ukhuluma kini nabantu abangasekho. Awuthi ngikutsheleke. Leyo ndawo leyo isidleke sayo yonke imimoya emibi elandwa uwe. Uyahamba uyothenga impepho, ithengwa uwe impepho. Uyahamba uyesitolo uyothenga umentshisi, uyothenga amakhandlela. Uyabuya wena ushisa lempepho la endlini, ulayita amakhandlela la endlini. Into ezithengwe ngemali yakho wena. Uma uzikhohlisa uthi wena ukhuluma nabantu abangasekho. Kanti ulanda yonke lemimoya emibi uyiletha la ekhaya. Uyahamba umuntu uphangalelele ku-N3 bamdubulile, uyolanda umoya wakhe uletha la ekhaya, umoya wamadimoni. Uthi wena ulanda umuntu wakini ongasekho. Umuntu ushonele esibhedlela esithize, uyahamba uyomlanda wena, unqamula zonke izinkalo, uzuqhashe ngisho imoto, uyolanda umoya omubi uletha la ekhaya egameni labantu abangasekho. Yini ke into ezolunga uma ngabe la ekhaya kuphila imimoya yamadimoni, kuphila imimoya yeyikhova, kuphila imimoya kaSathane egameni labantu abangasekho? Uyasuka la wena uyahamba uyemfuleni uthi uyothwasa, kodwa akekho umuntu wakini owafela emfuleni wangcwatshwa emfuleni. Yini le kuthwasisayo lapha emfuleni? Amadimoni egameni labantu bakini abangasekho. Amanye amadimoni abalekele emigedeni, ziyavela inyanga la zihleli nawo emigedeni. Kuthiwa abantu bakuba abangasekho, kuthiwa yilokuzana, yindlondo ezinkulu, yinyanya zala ekhaya, amadlozi ala ekhaya, abantu abamphethe omkhulu ogogo. Into engekho, amadimoni la akhuluma nawo lapha yana emigedeni, yena ucabanga ukuthi ukhuluma nabantu bakuba abangasekho. Abanye bahlala ezintabeni, amanye amadimoni abalekele ezintabeni, amanye abalekele emihumeni, amanye abalekele kuyo yonke lemizi le yezinyanga nezangoma. Kuphila amadimoni lapho. Uyahamba wena uthi uyothwasa, uyosukela imimoya emibi. Noma sebekutshela bethi yakungena lento, awuzalwanga nayo. Awuboni wena. Umuntu uyazalwa, uyakhula, ungena kwezothando, uyahluleka kwezothando, indoda yamhetha noma iboyfriend yamhetha noma igirlfriend yamfebela, uyasuka lapho lo muntu lo uba isitabane. Ungenwa yilo moya lo ongena izangoma. Njobuzwe nje kuthiwa isangoma. Akayazi nalento ayenzayo. Lento ayenzayo isangoma, uyezwa na ukuthi isangoma lento ayenzayo. Ucabanga ukuthi uyasina, akasini, akazi kwayena ukuthi wenzani. Yiko beze bemnika igama ukuthi wenza into esangoma, njobe seyisangoma namhlanje. Konke lokho nina nikuboni. Ayibona? Uyasuka lo muntu nini useyisitabane, useyinkonkoni. Mayesuka ebunkonkonini useyisangoma, useyathwasa. Awuboni ukuthi umsangano yonke le nto le. Yiliphi idlozi uma kuthiwa ngempela abantu bakini abangasekho abadala, imupho wayeyinkonkoni? Imupho wayelokuzana wayesitabana? Nini lo muntu lo useyisangoma, suke ebutabaneni ngoba uhlulwe nje ukuphila empilweni. Hayi abafana bayahethana yazi. Kukuphi la bangahethani khona? Hey yazi amantombazana ayadina ayahethana. Kukuphi la angahethani khona? Amadoda izinja yazi. Why ungasho ukuthi yakho yinja? Why uthi amadoda izinja? Kushuthi usulale namaningi wawabona ukuthi izinja. Abafazi bayabheda ulale nabafazi abangaka uzobona bayabheda. Ubani othi hamba ulala nabafazi abaningi wena? Awubhekani ngani nomngakho? Ubani othi hamba ulala namadoda amaningi? Awubhekani ngani nendoda yakho noma neboyfriend yakho? Uhethwa umuntu oyi-1 usithuka sonke. Kanjani? Ingoba ingqondo yakhe ayisebenzi. So bafowethu, lento yamadlozi yinto ekhona, ungizwe kahle. Angeke mina ngithi ayikho. Yinto ekhona into yamadlozi ngoba le mimoya emibi ikhona, iyabonakala, izenzo zayo ziyabonakala. Kodwa labantu laba lezinto lezi, le mimoya le ebizwa ngamadlozi, akubona abantu bakini abangasekho. Imimoya yamadimoni, imimoya yeyikhova, imimoya kaSathane eza kuwe wena uphila emhlabeni, ezokukhohlisa, ezokudidisa, ezokudukisa egameni labantu bakini abangasekho.
sengathi umdala angakuvula amehlo, akuvula ingqondo, ubone iqiniso njengoba linjalo, uphume kulobu umnyama okubo, ukhahlele yonke le ilukuzana leyidleke zamadimoni, ukhahlelele ngaphandle, ubone ukuthi into zakho ngeke iqhaqheke yini, into zakho ngeke zivuleke yini. Usenomsamo ekhaya, khohlwa, ngeke uze ukuthola ukuphumula, angeke ukuthola ukuphila kamnandi ekhaya usenomsamo, ngoba as long usesenomsamo, imimoya yamadimoni igcwele lonke lelo khaya lelo. Ngithukeni-ke ngigcine la nithanda khona. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.